Jadi aston kaso pina ke genah pariwisata, kerama kuta stata kukuh nyaga kerajaan adat, budaya wiadin agama ipun. Silih tunggal ipun wantah upacara pesucian utawi ngerehang pelawatan barongbang, banjar pemamuran miwah temacun. Tangat madurgama kerasayang ring pemargin upacara, sane kemargiang ring setra desa adat kuta. Perikalaning sampun wengi keramo mepupul ring banjar pemamoran, sa pemargin upacara ngerehang sampun kekawiden. Di sampune kemargiang aci-aci ring pura galas wengi, ide pelawatan Ratu Ayu penamprat miwa ide Ratu Mayun kepundut ngeruruh setra Agung Kuta. Keramo ngiring pemargin ide ngeruruh setra. Ring selantang margi sane kelintangin pemekas ring jalan raya Kuta, jalan raya Bakung Sari, kantos Kartika Plaza, kuentanane petang dadat sandukan samian suar ke Pademang nganutin sarang surat edaran sane sampun kesobiang sedurungyane. Sesampun memargi sawetara selami setiman menit, antuk kewantu lampu HP, pemargine sampun rauh ring ajang setra ngelintangin jalan Kartika Plaza. Margi ngeruruh setra sampun ketutup sakrama menyantos sang ring jaba. Sandukan sane medue amongan kemantan kedado sang ranjing. Dang dadat sa tenget madurgama kerasa yang ring tengahing setra. Makudang-kudang piranti perkara sekadi pecaruan panca sate telah sampun kemargian. Makudang-kudang jero mangku midab-dabin ngingsirang ide pelawatan sane kepundut, keusung ring dhuwur taru dab-dab sane sampun kesiagayang. Meketiga topeng ide pelawatan kelinggiang ring taru dab-dab. Pucap kemargin upacara nentan dados ketonton sa presiden kecingakin antuk sani mundut pelawatan kemantan. Sani medue amongan memundut 3 pelawatan punika kerauhan sa margi ngeruruh makudang-kudang pura sani wentan ring kuta. Prawataku upacara anak agung Rakebawa midab-dabin genah ide pelawatan masalah. Sawetara galah tengah satu wengi meketiga pelawatan arau ring ajeng pura desa kesangre antuk pada sadag lanang wiadin istri saha kanan ipun tenget pisan. Sadag sane makte keris raris ngurak wiadin ngurak Ratu Ayu ngelantur raris kemargiang masalah kantos ide pelawatan muali ring pererepan ring pura banjar pemamuran temacun. Manggale prawatake I Gusti Anom Gumanti Latarang, pemargin upacara puniki nenten kemargiang ngelimang warsa kemantan. Nanging wantah nganutin daging pawisik pemangku agang Erika. Erika wenten kalih pesucian minakadi pesucian alit wiadin pesucian agung. Pesucian ringkale mangkin wantah pesucian alit saha majang pesucian agung ketaipun kemargiang mepunggal. Perlingan ide betara sane meraga pelawatan puniki sampun mejanten pinake peneduh lan penayu jagat. Pemekas puniki ring jagat kuta, pemekas nyane malih ring kalih bebanjaran puniki. Mawinan ring linggih hidup betara puniki ngemargiang sahanane upacara pesucian puniki mangdes stata taksun nida ajak mejalaran untuk ngemargiang pesucian utawi pengerehan puniki. PLT Camat Kuta Made Widiana Mosang, pemargin upacara sekadi puniki mejantan dat becik, sandukan kebuatan sejeroning nyucian jagat, mandek rama Presiden Rahayu Rahajang sa Presiden Santi Jagadita. Lunas Pibrasin ide, lunas taksun ide, manggane paredamuh ide betari, manggil tanggal Presiden, Rahajangan, menukan Jakarta, permanen Presiden talar damai ring dunia puniki, manggane talar kiraga puniki, peti ring sujeron pemagi. Tantukan niki ring sujeron yang fungsi niki enten dewenten kios pada talar keseimbangan. Pemargin pesucian utawi ngerehang pelawatan ring desa adat Kuta sampun memperkanti serang angge sane paiketan sandukan Kuta pindah ke genah pariwisata internasional. Napi malih sane mangkin jagi nyangre pekeling wanti warsa anyar.